anh này cái quay thêm cái nó bớt rồi lên lâu rồi cái cái bao thùng đồ cái gì nó không khai này mà này na pause lan me itu tak hatu lu kami kebelan na basa halu nan tadi halu kata nangzak sema tu thamang already approve media rang pula na hamaru chung tinaro chini ramchanagar constituency mission khobjak chini uttar pradesh edis village committee mission khobjak lama obo belai khina khasam lama chini o dalantila kamini simi chini paijabari kami thamojara o lama chini public rok bisikolokma romoi borok demand khaitomna o lama repairing khlainan bagai phiaba chini area chung public by always chung sungjago guri burum burum ba kami thang burum burum na जों संजागो बफोर लामंनाय बा जों जेफ्रु PWD office थांगै खुस खलाइया अ लामा अलरेडी sanction का ताइ एजेन्सि रक जतन रेडी बाइजाक केबा तामनि बागो सामंनिया जों खुस खलाइ जों चिनि PWD डिपार्टमेन्ट थां जों कक साका PWD office थां कक साका ताइ बसाव अ लामा अलरेडी इंजाक एजेन्सि रक जत रेडी बाइजाक फियाबा अब दागि न खलाइ जांनाय इनके आबन सानन जोंगो chini amchaini lukurang bo jefuru o jagao agency ro phai samung khlainai norong naikoli khlaidi jahate 2 number khlai samung khlaimai atui jahate o lama rok khaimani 2-3 mas parne uthogoi thangyatui brok naikoli kaham khlaiye chini public sarthe जों khlaina nangthung taiki or kebo jodi kebeng mung tong hakai जों bono joto public basawai जों o kebeng mungni bini khwarangai जों basanai tangke जों nayo chini ADC ni samungthung chini state ni samungthung chini area ungui jahate chini lokurong bagai develop ungthung jahate chini area develop ungthung abo जों nayo amhagina जों buskango joto jagao chini lama ni problem ungthung tui ni problem ungthung current ni problem ungthung school ni teacher problem ungthung hospital and doctor kri problem ungthung kabang ma je जों jaltomani जों kami kam amsa thangai जों amhagina जों chini area जों samma khlainai tei chini lokurong mang omon tewse haino hai request khlaipinai o lama jefur chengo o lama jengpur jebur samung khlayo chini orani amchen leader ungthung chini public ungthung kisama naikolai tangkai जों गोबां मा जागा नगजागो samung जों रहरो किन्तु samung khlaipur jebur agency ro khaika borok thik mote samung khlaya borok thik mote khlaya hanga tamkai 2 mas 3 mas barkin olama uthogoi thango nga haino hai chini public ro problem facing go amon bagai jahate lama kaham khlai jana ungthung ama haklai je kebo mung khlai taman thung kebo o jago kebo bada bipoti khlai maya tui chini lama kaham khlai sam khlai manang thung nei जों तिने officially be kok saka borok officially ko urkha dakti o samung dakti jengana nangalo ye chini lukurok bo amon nayo je asik bosoromai bor o lama ni problem je face khaitomani amon borok bo beleng khatungja o lama dakti repairing na hini o lama ka biang digi thang omo chini uttar pradesh ADC village committee khobjago chini mo paijabaren simin dalan tila jara o lama already approve jak chini o jaga already approve jak omo buskangna dakti samung jengjanai omo ki unko state ni khobjago na ke omo pradhan mantri gram sarak yojana ni andhra bo phayo jaga ke omo chini mo uttar pradesh ADC village committee khobjak tai chini or o je lama thangnai ke dalan tilati paijabari o lama besok bisirok romoi omo je lama ka omo kabang bisirok mo lama omo hen tongmani yaba
ताबो अलरेडी सेंक्शन का ताबो जदि खलाइखा के अ लामा चिनि लुकुरन बागै बेलेखनो काहामनाय आबन दाक्ति दाक्ति खलाइनो बागै आं ऑफिस नि स्टाफ रो चिनि पीडब्ल्यूडी ऑफिस बाय कक साका चिनि पाब्लिक बेलेखनो प्रॉब्लम फेस खाइ दं अ लामा नि वाति पाम तिं थुं हर तुक सातुक थांलाय सु खानाय नं थुं बरं बेलेखनो प्रॉब्लम फेस खाइ दं आबन बागै बरक जों जेफोर एरिया विजिट खायनाय फै जों अलवेज जों पाब्लिक सुंग सार अ लामा बुहुरनाय बेयाबो अम अलरेडी एप्रुव बुंजाक तांगि हुंगि तंखा आउन बागै जों पीडब्ल्यूडी कक सालिकिया आउन बागै और जदि केबो जदि सामंनो कासुइ तंखा खलाइरि आंगै तंखा गाय जों बिन एगेन्स्ट जों बसानाय जोंनि सारा पाब्लिक जों बसाव बिन एगेन्स्ट जों बसानाय हामबाय।